Iteka n'umunezero kongera kubahereza mwiriwe canke mwaramutse abanywanyi b'ibiganiro vyacu abakomeje kubana natwe mu makuru tubategura ndetse twashikiriza nga kuri numanesha kure yacu ana yanyu ya Burundi TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cane amakuru yuta kandi agezwe ko ariko aravugwa mu mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemerera dusubire inyuma gatoya kwigenekerezo g'19 ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo rero Ale Mukurarinda yarijeje yuko nyine imvugo zibasira u Rwanda za President Evariste Ndayishimiye nyine zitazahagarika ibiganiro byo kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Nyuma y'amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine yaramaze imisi ariko aravuga cane yibasira igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda avuga yuko nyine u Rwanda rwari ko rurategura ibitero kabuhariwe simusiga nyine byagombaga kwibasira igihugu cy'u Burundi. N'amajambo yamaze igihe nyine ariko aravuga abwo yarari mu ishengero rya Sidori Mbayahaga Apotre nyine nga mu gihugu cy'u Burundi, aho nyine yavuze amajambo agiye atandukanye avuga yuko nyine nawe yiteguriye kwivuna umwanzi. Uyu Ale Mukurarinda nyine arasanzwe ayikegera c'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nyine amakuru dufise uno mwanya yamaze kugenda byemezwa neza yuko yoba yamaze kugenda arapfa canga se yoba yamaze kugenda arashiramo umwuka. Kugeza no mwanya guverinoma y'icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda yamaze kwemeza nyine urupfu rw'uyu mutegetsi nyine yarakoze imirimo igiye itandukanye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho nyine yemeza yuko uyu mugabo yamaze kuba yojyamira ukuboko kw'abagabo nk'uko biriko bivugwa, ariko kandi muri no mwanya tugiye kugaruka ku byamaze kugenda biratangazwa na guverinoma y'icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ariko kandi turaza kugaruka ku byatangaje icyo gihe nyine ubwo nyine umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine Evariste Ndayishimiye yaramaze imisi ariko aravuga amajambo akomeye cyane yibasira icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ibyatumye nyine abanyagihugu bamwe harimo n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi nyine bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine batoye impungenge n'amajambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iki gihe ntibari umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine hari impungenge z'uko hashoboraga kugaragara ibikorwa bitari byiza nyine byashoboraga guhungabanya ibiganiro byari byaratanguye ku mpande zombi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Bamwe rero mu bakoranye n'uyu mutegetsi ndetse n'abandi bagiye batandukanye dore yuko yagaragaye mu bisata bigiye bitandukanye, haba ibisata rero by'inkino, ibisata by'umuzika ndetse no kuba yarabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha ndetse akaba n'umushinjacyaha mukuru nyine, akaba yarabaye nyine n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda cyangwa icegera cy'umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Abo bose barakomeje kugenda baramwifuriza iruhuko ridashira, baramwifuriza kujya heza mu ijuru. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza nga kuri nomonesha kure yacu ari nayo yanyu Burundi TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezwe ko ariko aravugwa cyane mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ushengaha reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira muri nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abakomeje kudukurikira muri ku mugwa mukuru ubutunzi canke ku mugwa mukuru wa politique Igitega, abari ku mugwa mukuru w'ubudandaji mu gisagara ca Bujumbura nyine, abari mu yandi makayitse amwe namwe mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero gusubira kubana namwe muri ano makuru yacu agezwe ko abadukurikira kandi bahereye mu bihugu bigiye bitandukanye, haba muri icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda tugiye gutangurira amakuru yacu. Abadukurikira kandi namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, reka ndabifurize gukomeza kugira ibihe byiza, reka ndabifurize gukomeza kumererwa neza cyane. Abakomeje kubana natwe kandi mudukurikiye nyine muherereye mu makungu ya kure mwese mbifurize kumererwa neza. Ari ubwa mbere ushise ngaha nyine reka ndagusaba option kwanditse sabone, option ko igihe gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri icyo gihugu cy'u Rwanda.
icegera cy'umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu cy'u Rwanda yapfuye ku myaka iharugwa muri 55 ariko se yari muntu ki niki abantu bamuzi ko numwe mu bantu bagiye barumvikana cyane baragaruka ku mvugo z'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko kandi yarumvikanye dore ko yaranakoze mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye nabyo tugiye kurabira hamwe nyene. Alain Mukurarinda yari umuvugizi wungerije wa leta y'igihugu cy'u Rwanda yapfuye azize guhagarara giturumbuka k'umutima nyine nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Itangazo ry'ibi biro nyine riravuga yuko Mukurarinda wari ufise imyaka iherugwa muri 55 yaragwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal canke King Faisal biherereye ngaha i Kigali kogwa mukuru w'icyo gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yihanganishije umuryango wiwe nyine inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe nyine yo gukorana nawe nk'uko bizoma bigaragara. Uyu wamenyekanye ku kazina ko mu buhanzi nyine ka Alain Muku yari umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda kuva mu Kuboza nyine ubwo ni mu kwezi kwa12 umwaka wa 2021. Muri kino gihe nibwo ingwano zorongeye zirasubira kwadukira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iki gihe kandi leta y'u Rwanda yaribasiriwe cyane yaranavuzwe cyane ko yoba ifise uruhare muri iyo ngwano. Uyu yarakomeje kugenda nyine nk'umwe mu bari basanzwe barajejwe gutangaza no gusobanura ibigendanye n'imikorere canke politike icyo gihugu cy'u Rwanda. Yarakomeje kugenda agira ibyo asobanura ku byabaga biriko biravugwa kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Iki gihe benshi nibwo batanguye kugenda barongera kumwumva cyane. Mbere yaho yarabaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha muri icyo gihugu cy'u Rwanda, yarabaye n'umushinjacyaha mu manza zirimo rero nyine no gwa Victoire Ingabire Umuhoza, umunyepolitike atavuga rumwe rero n'ubutegetsi bw'icyo gihugu cy'u Rwanda. Yari n'umuhanzi w'indirimbo zirimo rero n'iz'urukundo ndetse n'uw'indirimbo Tsinda Batsinde nyine yaramamaye cyane yo gushimagiza ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru nyine Amavubi nyine. Muri bimwe rero nyine mu biganiro bya vuba yarerukaga kugirana mu bimenyesha makuru nyine harimo kugucana umubano n'Ububirigi u Rwanda nyine rushinza rero kubogamira ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa RDC nyine, ndetse no kugira uruhara mu gutuma rero rurafatirwa ibihano n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ububirigi bwaravuze ko nyine bubabajwe n'icyo cyemezo cya leta y'u Rwanda. Yaraherutse kandi no kugirana ikiganiro na shene ku ya YouTube aho yarabajijwe niba rero u Rwanda rutarabaye nyine intakoreka kubera ko rero nyine mu bihe bitandukanye rwaragiranye amakimbirane n'ibihugu byose bisa naho birukikije. Yarabwiye shene ya Mama Ugwa Gasabo TV ati oya, ni kuki rero iyo mujya kubaza ikibazo nk'icyo ngicyo nyine ikibazo nk'icyo ngicyo nyine mugendera gusa ku majambo abari karavugwa nyine ibintu nk'ibi biba byanditse nta numwe nyine ujya ubizana ati dore uko rero mwigira intakoreka. Iyo rero babasabye ibi ngibi ntimubishyira mu ngiro cyangwa se ngo mushyire mu bikorwa, wenda nyine batuziza yuko rero twebwe tugerageza gushira mu bikorwa rero nyine ibintu biba rero byanditse. Uyu kandi wize amashuri abanza mu Rugunga mu mujyi wa Kigali nyine yaraje no kwiga amategeko i Belgique mu gihugu cy'Ububirigi, i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi. Niwe rero kandi nyine wumvikanaga avugira leta y'u Rwanda mu bitangazamakuru bikoreshwa ikinyarwanda n'igifaransa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu nguyu namenyesheje yuko nyine mu misi iheze aribwo yarumvikanye nanone ariko aravuga ku majambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga nyine, aho abatari bakeya nyine bakomeje kugenda bashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko nyine amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse gutangaza yagombaga kuba yagira ingaruka ziremere cyane nyine ku bigendanye n'ibiganiro byari byaratanguye byagombaga nyine kuba byosubira irudubi cyangwa se byashoboraga kuba byokongera guhura n'akaga nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho.
uyu ari mu kurarinda nyine bamwe barakomeje kugenda nyine baramwifuriza iruhuko ridashira, abandi bakavuga yuko yari umuntu mwiza, abandi bakagenda baravuga byinshi bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira acanga se nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Uyu nguyu kandi yarakomeje kugenda aravugwa mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye nyine ndetse abatari bakeya nyine bakaba bama basigura ndetse banagaragaza neza yuko ibintu bigiye bitandukanye, ibikorwa bigiye bitandukanye yagiye arakora nyine ari bimwe mu by'abantu nyine bazoca baramwibukiraho nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Benshi rero bagiye barakomoza ku bikorwa bigiye bitandukanye no ku biganiro bigiye bitandukanye nyine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Uyu yaravuze ku bikorwa bigiye bitandukanye nyine, haba ku bikorwa bigendanye n'umutekano w'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ndetse no ku bindi bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko vyuma bigaragara. Nk'uko nari natanguye mbivuga, uyu muvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yaraherutse kugaragaza neza yuko imvugo zibasira u Rwanda za perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyene zitazohita zirakoma mu nkokora. Rero inzira y'ibiganiro byo kunoza umubano byaratangiye hagati rero y'ibihugu byombi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye araheruka kuganira nyine n'abanyagihugu ubwo yari mu mashengesho nyine agaragaza ko ibibazo by'amoko byaragiye rero biba mu Burundi byaraturutse ku banyarwanda baragiye guhungirayo. Uwo mukuru w'igihugu kandi nyine icyo gihe nagaragaje ko ibibazo by'ingengabitekerezo y'amoko nyine mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'ubundi biberayo nabyo byaraturutse ngaho muri icyo gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Ni ibintu byaratumye benshi bagwa mu kantu nyine, na cane perezida Paul Kagame yaraherutse nyine guca amarenga yuko umubano w'ibihugu byombi ugiye kuzahuka. Mu kiganiro umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda nyine Alain Mukurarinda, uwo twavuga ko yacikamwe n'amagara nyine, yaraherutse kugirana na BNB Kigali FM, yaragaragaje ko izo mvugo ziteye rero kwibazwaho, nubwo rero nyine yemeza ko zikwiye kubanza nyine gusesengurwa mu buryo rero bwa nyabwo kugira ngo bace baragira inyishu botanga. Yaravuze ko mu bihe by'ibiganiro bigamije gusubukura nyine umubano hadakwiriye kugira byinshi bivugwa, kuko rero bishobora kuba byobangamira ibiganiro. Yibutsa ko rero nyine na perezida Paul Kagame yirinze kuvuga ku mubano w'ibihugu byombi kubera ibiganiro byatanguye nk'uko bigaragara. Yakomeje asobanura ko amajambo yatangajwe na perezida Evariste Ndayishimiye agomba kwitonderwa ndetse no gusesengurwa, kandi ko nyine ibiganiro ku mpande zombi bigamije kubanisha abanyagihugu b'Abanyarwanda ndetse n'abanyagihugu b'Abarundi. Ati baratubwiye ko rero ibiganiro bihari, Abanyarwanda barabyishimiye, nekereza yuko no ku gihugu c'ubanyi c'Abarundi barabyishimiye, kuko rero imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi ari abaturage baba babana kandi nta kindi baba bifuza. Kuba rero nyine yavuga ariya majambo, umuntu aragomba kwicara agacara yasesengura nyine nk'uko bigaragara nta guhubuka, ukareba aho rero yayavugiye, abo yabwiraga ukaba wo kwibaza n'impamvu yoba yatumye arayavuga. Yarongeyeho kandi ati urashobora no gusesengura nyine ukibaza utese koko nyine mu 1959 nyine mu Rwanda harabaye ikibazo, hari abantu barahungiye mu Burundi, ese koko hari ingaruka rero byaragize? Ese koko mu 1994 ari Abanyarwanda barahungiye muri Kongo, ese koko hari ingaruka byagize? Kandi koko iyo usesenguye urasanga icyaratumye genocide cyangwa igihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda nyine riba ari ukubera ingengabitekerezo iba nyine, ariko kandi ugasanga hari bamwe barahunze barayimukana nyine, bagera aho bagiye nyine bagaca barafatwa n'ubundi ntibayikugwemo, bagakomeza kugenda barayisakaza nk'uko bigaragara. Kandi nk'uko bigaragara nyine yarasiguye yuko nko muri Kongo nyine ingengabitekerezo cyane nyine yaragaragaye, yarakomotse ku FDLR baraturutse mu Rwanda nyine bamaze kuyikwirakwiza no gukora genocide mu Rwanda. Yaravuze ko u Rwanda rutahita rero nyine gwihutira kugira ibyo rero bivuga ko, kuko rero byaba bisa no gutererana amajambo kandi atari ngombwa. Ati umuntu agiye rero muri ibyo ngibyo byaba ari nko guterana amajambo kandi
bitari ngombwa ahubwo nyine uwo bisesangura ukabyibaza ko wabibonera nyine igisubizo bikaba ari amahire utabibonera igisubizo ubwo nyine ubwo muri kuganira nyine ejo mwahura musubukuye gahunda z'ibiganiro zanyu ukamubwira uti ariko se bite ko turimo rero turaganira ukaba hari amajambo avugwa yatuma rero binasubikwa byari ngombwa byaba ngombwa wadusobanurira nyine uti byagenze bite. Uyu Alain Mukurarinda yarashimangiye ko kandi mu gihe u Rwanda rwasanga ari ngombwa rwagombaga kubaza impamvu y'ibyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye binyuze mu nzira z'ibiganiro byatangujwe. Atushobora kuvuga uti ibyo kubizana nyine muri iki gihe turi mu biganiro bindi ese ni ngombwa, ese niba nyine warashakaga kubivuga kuki rero utabivugira aho rero turi kuganirira. U Rwanda rusanzwe ari ngombwa nyine kuko bigaragara abari muri ibyo biganiro barashobora kuzabibaza nyine bakavuga bati ubutaha ibintu byose bijya nyine biza bivugirwe ahangaha nyine twemerewe kuza tukavuga nabi tugasakuza tugatongana kugeza rero igihe tuboneye umwanzuro bitabaye nyine ngombwa ngo bijye rero ku karubanda. Ari Mukurarinda ikigera nashimangiye ko ibiganiro bigamije inyungu rusange z'abanyagihugu b'ibihugu byombi bityo ko rero bitahita rero bihagarikwa n'ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye. Ati ikigamijwe ni inyungu rero z'abanyagihugu muri rusange iz'abanyarwanda n'iz'abarundi. Abari mu biganiro nizo rero bagomba gushyira imbere, ntabwo bagomba rero gushyira imbere inyungu zabo bwite n'umuyobozi ntabwo rero ari inyungu ze bwite n'iz'abanyagihugu. Yongeyeho kandi ati ntabwo wahita uvuga uti ntabwo wahita uvuga uti kubera kanaka mise mpagarika ibiganiro. Tuzi neza imbaraga ziba zarashyizwe ko kugira ngo nyine bibashe kuba byotangura cyangwa bibaho. Yavuze ko hari amajambo ashobora gufatwa nyine nko gushotorana ariko yemeza neza ko bibaye byiza ayo aho kuyavugira ku karubanda yavugirwa muri izo nzira z'ibiganiro ku rwego rwo gusobanukirwa ndetse no gushakira igisubizo kirambye ibyo bikorwa. Kugeza uno mwanya nyine ngira ngo murazi ingene Uburundi n'u Rwanda bimaze igihe bitoye ko biracana uwaka, aho Uburundi nyine bwarafashe ingingo yo gufuta cyangwa se nyine kugara imipaka isanzwe irabahuza n'icyo gihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abatari bakeya bariyamirije izo ngingo maze bakomeza kugenda bagaragaza neza ko ari ingingo ziteye amakenga ndetse ziteye impungenge. Abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse berekana neza ko batewe impungenge n'ibyo bikorwa, ariko kandi kugeza uno mwanya u Rwanda rukaba ruvuga ko ruri mu biganiro. Uyu Alain Mukurarinda nyine arasanzwe ari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, kugeza uno mwanya akaba yamaze kugenda acikanwa n'amagara. Mbashimira akomeje kudukurikira ngako niromonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, twongeye kugaruka mu kanya turabiramwe ibikomeje kugenda biravugwa.